Citizen. Okay. Tama jen na kadol na me core information da mane ba ka briefing in chalat lodo ne chira miki ne la cabinet ti nyur. So tama chaka ben ne ben gwa ji citizen dong kane la jo citizen jo observation ko ba men la ro ba je. So ngundi na brief ge core. Jen be je wona ne o gadi ben kan ti kane ba ma ka paga cái cạch cái này vấn này cái mày có con cái này mà mình cháu mày luôn nó cho nên mới đi ở trên này thì chỉ bằng ta mà là chỉ ceasefire là này thì chả là citizen bây giờ cô bây giờ quốc bây cái này bằng giết dân chào quý giáo người viên cái chiêu của chàng giáo quý của bây cái này ngay rồi đây là con chít trẻ cái này là con chít trẻ chỉ được chỉ được tỉnh mình nhiều từ này cái bên cái chỉ cái này mà có phải cái chả cái đất chả cái chuối chỉ cần chả cái đất cái đó ví dụ mà đây là đồ này này có nước chăng và nó phốt mới lá gì giờ là nào được cái là cái nào lá đó chú cái nào quay con nuôi này mal bước vào nó dần của dân Sudan ban mal Latin Kalsen wala Mayut lai Sudan instead of ban lan raja nana lo nukor ganu benar raja ke lok mal la ko bedoran ma yud baga bataga mal begad di ugar ka badul gor baga lat ba share baga lat jen min benubna بالعربي شكرا جزيلا اننا هسه واقفين في مطار فاغاك وانا اسمي براج بوتا كولتون وزير الإعلام والنطق الرسمي حكومة ولاية ميوت. الآن أنتم بتشوفوا الطيارة اللي واقف في المطار ده طيارة الناس اللي بتابع إطلاق النار اللي كانوا وقعوا في أديس أبابا حكومة والمعارضة عشان الجماعة دي لو ما كان بيكتبوا بأخذاب إنه أننا يوم مشينا جيش بتاعنا يوم ماشي حجمهم في ميوت عشان يتأكدوا إنه ده حقائق الناس الفضلوا وراهم وراء عدو القتلهم ماشيين يشاهدوا عشان يقولوا حاجات ده ياو انتوا شايفوا الطيارة بتاعهم هنا ده ورسالة بتاعنا لأخوانا خاصة الأخوانا في أمريكا الأبناء ميوت ما دام هم يجمعوا قروش عشان مواطن عادي يجي يموت يجمعوا قروش يجوا بنفسهم ذاته يشاركوا هنا بتنمية الولاية ده هو رسالة أنا ممكن نقول لهم كرسالة سلام ما يكون رسالة إنه الناس يشاكلوا زي ما هم عملوا لأنه هم جمعوا قروش وجابوا نفوسهم قالوا للناس إنه الناس يجي يهاجموا الناس فقط ما في فايدة إنه هم يجوا كأبناء ميوت يجي يشاركوا عشان المواطن بتاعنا يقعد بسلام ويعمل له بتنمية يشاركوا بتنمية ولاية ميوت. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you very much.